भारताचे आदले राष्ट्रपती भारतरत्न डॉक्टर AP J अब्दुल कलाम हांचें काल सांजें शिलाँग हांगा निधन जालें। ते एका कार्यक्रमान व्यस्त आसतनाच तांकां हृदयविकाराचो झटको आयलो आनी थंयच तांचें निधन जालें। This House condoles the sad and unfortunate demise of former President of India, Bharat Ratna Dr. AP J Abdul Kalam, the missile man who became popular as People's President, in whose death the nation lost a great patriot, a great statesman, a great scientist, a most illustrious son of India, and an inspiration to the youth. It was rather surprising to hear the demise of this great son of India, Bharat Ratna, Dr. AP J Kalam. He had visited Goa, and I had the pleasure of seeing him. A simple man who took pride in his own work as well as the great President of India. अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात APJ अब्दुल कलाम म्हणजे या देशातल्या युवकांचे एक व्हड प्रेरणा स्रोत। APJ अब्दुल कलाम एक मिसाइल मॅन, एक सायंटिस्ट, एक स्टेट्समॅन, एक लीडर, भारतरत्न, थोर विचारवंत, म्हणजे असले तरुणाचो आदरस्थान, मॅन ऑफ सिम्प्लिसिटी। सिंपल मॅन बट मिसाइल मॅन असो तांचो उल्लेख जाता। अशें एक महान इंटेलेक्ट, स्कॉलर, प्रखर बुद्धिवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, महान शास्त्रज्ञ, संबंध देशाक आनी देशाच्या जनतेक आपल्या बुद्धिमत्तेन प्रभावित करपी आनी देशाच्या प्रगतीची दालना उघड करपी। CV रामन नंतर होमी भाभा, विक्रम साराभाई, सेठाना, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर यशपाल ज्यांनी स्पेस हे निर्माण केलं आणि त्यानंतर भारतरत्न अब्दुल कलाम ज्यांनी मिसाईल हे आम्हाला दिलं। आज डॉक्टर AP J अब्दुल कलाम हे पयलींचे प्रेसिडेंट काल गेले आनी तांकां कंडोलन्स दिता आसतना एकच म्हणन की एक आपलें स्वप्न खरें करणारे मनीस।